Pozdrav youtuberi, dobrodošli na ovaj novi klip na kanalu. Danas će biti jedan tutorial, dakle, kako da dobijete legendary karticu. Dakle, evo, pozdrav, snima se. Dakle, samo bih želio da pozdravim Uroša Majstorovića koji me je subscribe-ovao i puno mi pomogao oko kanala, i Miloša Todorovića koji mi je subscribe-ovao i pisao komentare. Dakle, veliki pozdrav za naš klan, dakle, evo ga, naš klan, pozdrav veliki za njega i pozdrav za Andriju Vasiljevića, on se zove Andrija Pro, dakle, evo. Dakle, sada, kako da dobijete legendary karticu? Uđite ovdje u ovu ćošku settings, uđite help and support, i naravno ja neću dobiti legendary karticu pošto sam arena 2 ovdje na ovom akauntu, na drugom sam arena 6, dakle, pa na ovom najčešće snimam, dakle kucajte i haven't get legendary evo ga. I ovo dole treće, četvrto, I haven't gotten a legendary card. Tu uđite. Kliknite no, kliknite contact us, kucajte Please slash royale get Dakle, ovo ja i ne pišem na engleskom, pišem riječ na engleskom, ali ne pišem baš sve, nisam baš dobro utvrdio. Getting legendary card. Email, kucajte svoj, samo malo, da vi ne smijete gledati email. Dakle, ljudi, evo ga, i onda kliknite ovu gore kao aviončić, ovaj neki, to kliknite, i onda šalje your message, i poslali ste poruku Clash Royale, Supercellu, dakle, evo ga, dakle, evo, obavještenje, help and support, he challenger cancel, evo vidite sve to, vidite, odgovorio vam je sve. Dobit ćete za jednu sedmicu ili manje legendary card, kliknite yes, kliknite ovu, submit, i onda završili ste. Dakle, to je to što se tiče ovog tutoriala. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi YouTube.